Slažem se sa starom izrekom. Nije važno da li pobjediš ili izgubiš, već kako igraš. Ne moram da pobjeđujem. Zabavljam se igrajući sve igre, jer mi to daje vremena da budem sa prijateljima. Naučim nove stvari i radim kao tim. Tenis je igra u kojoj uživam. To je odlična prilika za druženje. Naravno, ne možete da vodite razgovor dok igrate, ali moj teniski partner i ja mnogo razgovaramo prije utakmice. Pošto moramo da rezervišemo teniski teren, moramo da razgovaramo jedne sa drugima, da nađemo pogodan trenutak za sastanak. Onda moramo da se pobrinemo da teniski teren bude dostupan u to vrijeme. Ovo često zahtjeva mnogo telefonskih poziva i naravno tokom istog razgovora razgovaramo o mnogim drugim stvarima. Kada dođemo do teniskog terena, često moramo da čekamo. To nam daje još jednu priliku da razgovaramo. Poslije utakmice obično izađemo na sok ili obrok i još malo popričamo. O tome koliko smo dobro ili loše igrali, čak i njih pričamo. Tenis je samo izgovor da se okupimo. Društvena igra Scrabble je s druge strane pravi graditelj vještine. Izazov je formirati riječi od slova ispred sebe i na tabli. Uvijek naučim neku novu riječ od protivnika, mada ponekad sumnjam da li ta riječ zaista postoji. Često ne vodimo ni rezultat. Radimo to samo zato što je zabavno i učimo nove engleske riječi. Treća stvar, fudbal je najkonkurentniji sport kojim se bavim. Dajem sve od sebe, ali nije mi važno ako moj tim izgubi. Uživam da sam samo sa svojim prijateljima i da putujem u različite škole i različitim gradovima da se igram. Naučim mnogo u timskom radu kada vežbamo. Naš trener nam kaže da je najvažnije da igramo dobro kao tim. Izgleda da ono samo želi da se zabavimo i da ne brinemo o pobjedi. Sve u svemu samo uživam da se dobro provedem. Vjerovatno je to naša svrha života. Nije li to bolje nego da se stalno brinite? Ko će pobjeđivati, a ko gubi?